بسم الله الرحمن الرحيم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. كويتو كنوع مبالغ يعني شرح أصول ثلاثة وين يسموه شركة كي مغالب وين هم يجوبس دو مكيدا براتو نقدر سياراتكو جي توتاوس تبي اللوينين هاتو نقدر أوس نقدر سمنا يوم وش كويتو سي أصل الثاني نبي سبي كتاوهن ودموا أيبون هنا مبين أغماني فالمؤلفين الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان أصل سكادوهن masalah si kaduhin suwi katauhan wadang buah ipunin ini agamanin si antara atau kan si labeyan Quran duk hadis dumain hati ti agamatin pakale-kale ti samiaan atau kan hati ti agamatin pakale-kale ti simi kamatatuihan atau sa ini semua buanin suwi hinati agamahin amban ini Quran duk sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ini agamahin ini pa ini subikeo surrender sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subi parang buwa-buwa si pag-ibadat no. Duk subi tuhut no. Subi Allah subhanahu wa ta'ala panutan wal khulus min asyirk subi kau gi masalis Allah subhanahu wa ta'ala gi numba sa diman Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa thalath maratib duk ini martabat agama hintellu al-islam pa inte wal iman wal ihsan duk kemon ini martabat ininen niya rukunni niya panigihanni. Al-martabatu al-ula arkanul islami khamsa. Il-islam na ipainte rukunin lime. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm ramadan wa hajj baitillahi al-haram. So ikaw magnagsaksi wa binalbinnal Allah subhanahu wa ta'ala dinangan ni ini mapatul sinumbahin. Allah subhanahu wa ta'ala ini mapatul pangwanani dinangan ni wa anna muhammadan rasulullah subiru isab ke magnagsaksi wa Muhammad darakan ni rasul ni wa iqamis salat wa ita'iz zakah subiru magpatinggi sambahayan duk ngurung zakat duk magpuase sebelum Ramadan wa hajj baitillahi al-haram suwi mo hajj bang tagisno wa ma'na la ma'budu bihaqqin illa Allah wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illa Allah wahda ma'na yana shahadatu an la ilaha illa Allah la ma'budu bihaqqin asagate niya patur sinumba sa di Allah subhanahu wa ta'ala la nafiyah لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. معنى لا إله غانية هاتين غانية فاتو سنوم بسدي من الله سبحانه وتعالى بننقعوا إن كيمون سنوم بسدي من الله سبحانه وتعالى إلا الله مثبتا للعبادة لله وحده إيرو بنانيانين ini si Allah subhanahu wa ta'ala ibadatin si Allah subhanahu wa ta'ala gak sakutune si ini pag-ibadat suwi pinarang buwa si iya pag-ibadatin ko irusab kagana
Yene sakutuni si pakinang ni kemon ini makhlukati. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. Duk mana pag syahadat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag nagsaksi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa i rasul pa inne tasdiqu fima akhbar. Subay kinahagat si kemon yene pangakana si kitehi. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Duk subay tininggalan pag tingkal si kemon yene pamigisan ni. Wala yubad Allah illa bima syara'. Duk subagi sumbati Allah Subhanahu wa taala melainkan nen si ini labeyan atau akan bantu pengandakan ne kita ini. ودليل الصيام قوله تعالى ودليل الصلاة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المعنى بصالح معنى من آيات كيمون إين tersebut dalam Quran we asal ini rukuniyaan rukun tersebut rukun Islam le asal haji kelebihan tersebut dalam Quran kemon ini we asal ini wajib ubus pergi istilahnya tu me haji me zakat me anu tu asal kataman terlebih yang kena gini sinar ubus ini فإن مرتبة الثانية هي الإيمان وهو 70 شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إيمان توني تسيتو في أوسني سبوتني ركن إسلامي ini bang ini Islami bukti rukunnya itu di kedua rukun iman. Iman ini bid'un sab'una syu'bah. Ditumpuk lagi ini derajatnya misal. Tamallang kau naik derajat iman, pagpainu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Duk tamanan dia wa ini martabat iman. Pag ala anu segi aman lalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Duk kayain aman bahagian iman. Warkanu sittah. Olong imanin, peninggian imanin ennem. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sebekeo maghagat si Allah Subhanahu wa ta'ala wa ini Allah Subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi. Duk si malaikat na ini harus malaikat. Sadin dinang din niya ni ta daak magsasulat may kakinang manusia niya ni taraak mag bahagi yan may rijiki niya ni taraak may magtihubaliw bay-bay sa niya ang dyan. So kita kahagad si iyan kemo wa kutubi dukswiro sa kita kahagad we Allah Subhanahu wa ta'ala mapuwame ka kitab-kitaban si manusia para menghidayatan si para manusia ini agama betul. Warusuli, duk subiro sa kita kahagan, unia may karasul-rasulan. Tawapo Allah Subhanahu wa ta'ala si kemon umat kamundang ini tengah dunia pisang baik itu. Tamanan dambuli ni rasul ini rasul ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini teman dambuli kan ini rasul pa gua atau kan pinaboho puas ini. Wal yawmil akhir. Duk subiro sa kita kahagad si elo dambuli. Si kalimehin o si kanemin
wa bil qadri khairihi wa sharrihi. Sumite kahagad si karal o ini karal kemon ini mau mataksirnya ini nen tasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala gene paluas ang ini tasulat le. فإن الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Dumain yene pamayaman wehap ahin welaat bang paharap atau akan nambahayang harap persilangan atau akan harap sedepan semua nin pamayaman ahin wi aham sini magkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala duk magkahagat si ilo akhirat duk magkahagat si malaikat punya malaikat duk magkahagat si kakitab-kitaban duk magkahagat si kanabi-nabiyan. Ayat ini nen pinaturun sebab pinindane yene kiblatin amban Masjid Al-Aqsa hab Masjid Al-Haram pagitag namin muslimin teraksi ng bahayang para hab Masjid Al-Aqsa pag nabininda na si paharap hab Masjid Al-Haram pag may Yahudi may Nasarahi wow sa UN agama ini o pinapinda-pinda sa in uspa hindi bahasa pamayaman aamahapin ko bang ng bahayang para hab Masjid Al-Aqsa dyan natin kayatin pa ini laisa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Dumainin pamayamanin o isubi kita para pasadepan atau akan para pasilangan dumainin pamayaman amahapin sumawanin pamayaman amahapin bang kita magkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala duk si ilo rambuli duk si may kamalaikatan duk si may kakitab-kitaban duk si may kanabi-nabihan. So kita kahagat si Allah subhanahu wa ta'ala ini pangandakan si kita isubitin hutin iin pamayaman ini amhapin. Duk dalil qadar qawluhu ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Binal bainal kami kung maglami anan li tapabajari kami kemon in duk karane duk gantane kemon mo kataginin dalam gantane ini Allah subhanahu wa ta'ala bin karane. Al-martabah ats-tsalitsah al-ihsan. Martabah sikataluhin al-ihsan. Pagpaphap man ihsan usul kunin nabuwaru wa huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Suwi subhan Allah subhanahu wa ta'ala ubus i'tiqadnu ku isa ka ula takitenu ni subhan Allah subhanahu wa ta'ala bisa ka ula takitenu ni banggi takiesnu sa isire pangatian nun fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Subi i'tiqadnu si pasek ng pangatian no we binalbina Allah subhanahu wa ta'ala takiteni ke iyan martabatu salithahin ini mukammilatud din iyan mukammilud din ini maka kompleto ni agama manusia magita ta inang ni usbay سماحة الشيخ فإن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة. إيمانين يني كيمون parakala muta'alliq bil qulub kemon hinang tapu kemon hinang de pangatian jakit hinang gitakite iyan imanin aban pagkahagan ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkahagan no kemon mamalihara ini dunia ituin wa nahu al-mustahiq lil ibadah kemon hinang dalam pangatian no hinang gitakite ipain Syekh bin Baz imanin us Islamin kemon hinang takite aman may sabuhayang ni aman may zakat ni aman may paghaji kemon hinang takite Islamin
ini na bisane lei mana bisanen Islam nduk iman ko risal magdambu arus ye geke magpa ini ke o manjali magpa ini magsabahayan na jagus ge magkahagan si yene me elo akhirat di atau kan me karam me ke mo anli basa martabatul ulal de ke makasing ke surga la si ge mararahi ge iman du Islam balenui kalimat nambua agama ruye kemo agama itu bang sabut Islam mana ni iman du bang tahu sabut iman mana ni Islam du sube sabut syadis lay ini binahagi haja pasalan ini hinang tapuk du hinang tagitei فإذا قيل الإيمان أما الجميع وإذا قيل الإسلام أما الجميع أيضا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام bang pinain iman bang disebut iman dalam Quran atau dalam sunnat dumain aja makna lay hinang tapu agama hidup imun bang disebut Islamin dalam Quran atau dalam hadis dumain mana nih hinang di jabatan paling kemun agama kemun agama hin kemun semua nen disebut hadis lay ko ita itu yaan Islamin kemon hinang takite do imanin kemon hinang takite bang tersabut sila buat jumlah atau sila buat bisa tinag takong buat ko ni si hadis lay pagi tersabut Islam do iman na maksud Islami hinang takite do maksud iman hinang takite أما الإحسان فهو إكمال العبادة ظاهرا وباطنا إحسان pagpapakil ini martabat si kadaluli إكمال العبادة ظاهرا وباطنا pagpakumpleto ibadat salin ibadat takite do ibadat takite وهو أن يعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمن عبد الله على هذا الاستحضار فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله كما قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين هنا مرتبة سكة اللوهين يعني الإحسان كنت تسبت اللوهين سبحان الله سبحانه وتعالى كو إسكا أولا تكتينو يه atau akan mengita isu sayin subi pasek nurin pengatian nu wa benal Allah subhanahu wa ta'ala takiten kemo nabang ni sayin hinang manusiain bang ni taabut ni martabatiin kompleto siya agamahin kompleto na agamahin wajtama ala al-khairu kullu dub puede sa kaula magdambuha si iye kemon kahabani pegewa من الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بين الله سبحانه وتعالى كويسا كولا أولا سوي عنه إن مسيه مغمتلوين مغتقوهين مغمتلوين والذين هم محسنون دوب ين مسيه مغفاب si ibadat na bang dambu ibunin tawut ni bertawatus tali sayin bang hap kemo ni hinang ni tapok magsal ni hinang ni matapaluk matapukin ko isa kawala sila saya Allah subhanahu wa ta'ala ini pati Allah subhanahu wa ta'ala nain martabat haji bin nikmat haji sila buah manusia lepas Allah subhanahu wa ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin asi Allah subhanahu wa ta'ala tapi aman ini may amo magpapakin hada ni raskun أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه